A kad sam bila na sajmu namještaja, onda bio neki vodeni krevet. Došla je televizija i kao mene da pitaju pa jel vredi milion i nešto dinara? Kao... Milice, reci mi zašto misliš da je važna financijska pismenost? Te ćeš to mene, a pitaš Tebe. Boži. Ajde, nemoj razmišljati, samo odgovor. Čekaj ja vas da pitam, a šta je to financijska pismenost? Financijska pismenost jeste znanje upravljanja financijama, da znamo kako se novac koristi, na koji način se investira i sl. Često nismo svesni da smo deo nečije reklame i marketinških trikova. Na primjer, trenutno aktuelni novogodišnji i božićni praznici se od početka decembra meseca koriste kao način da potrošači troše znatno više. Kada uđemo u bilo koji tržni centar ili radnju, čujemo novogodišnju i božićnu muziku koja služi isključivo da bi nas navela na trošenje novca na stvari koje nam nisu potrebne i koje nismo planirali da kupimo.